Anya laki din! Ay, parikot ko at talaga jay loan talakay. Bakit? Kasubli nga min jay kolektor dito'y balay. Sapay na kuna na kanyak, ang mabalinta ang makaswan, no saan ta pa'y nga agbayad. Dakkel pa'y nga min jay saan ta na bayadan. Sana siyak ti pangibagam iti dayta Inted ko magking ka dagiti natgadak. Pagbayad mo ko ma. Ngam insugsugal mo lang. Anya? Iso amakam mo ka ita no pangalam iti pagbayad mo. Ha? Inkamanggay. Tapno mong terigat ti agtrabaho. Adala pagbayad ko may iti utang. Anya laki day. Oh, mare, si kamot gayam. Ha? Wan mare, siyak na rod. Kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang mare. Kasta ka di. Kaano ka ngay nga agsubli ijay syudad, mare? Inton Sabado mare. Enjoy ak pay man ti panagawid ko dito'y probinsya. Kakaisuna anagawid ka. Ayun gayam. Grocery ti pagtrab-trabaho am ijay syudad. Saan ka di? Wan mare, apay ka di? Ang mga noad na ti mabalin apagsirkan ijay, mare. Adda mare. Apag isaw nga adadwa ka panpanaw na akadwak ijay. Kastaya, mare. Ang mga numabalinak man. Apay, kayat nila kay mo, amapan kag trabaho ijay syudad no bilang laang. Si kakit dimot. Kayat na, mare. Ala, agpanunot ka na imbag. Lunes pa ila ita. Tano makapanunot ka, makigiddan ka kanyakon inton Sabado. Unlakay, inaklaang makitrabaho kini Mayta ijay syudad. Adaking ka dayta Ingkag trabaho, tapno da pagbayad mo, iti utang mo. Anya? Kit kaano kayo amapan ngay? Inton Sabado lakay. Agpasyudad ni Mayta, makigiddanak matun. Adda nga ro ti pagyanam ijay, no bilang laan. Kasaritak pay laang ani Mayta, numabalin ti makipagnaid pay laang kankwana ijay boarding house na. Ala, adaking ka dayta Makamu kayo ng agsarita. Nakapanunot ka nga rodan, mare. Un mare, nakapagdesisyon akon, makigiddan akon kan kainton Sabado. Okay. Ayun kaya mare, damagak la ko man, numabalin ko ti makipagnaid pay lakan ka ijay boarding house mo, no bilang laang. Ha? Ay, ko mare. I'm so sorry ha. Ngam saan ang mabalin. Amamatan, adda ni boyfriend ko. Nakababain mo't madama kami kat adda ka. Anya! Ngam di ka madanagan, tadamot labakan ti amay sa kwarto iji pagburburdingak. Manungay ti abang ko mare. 2.5 mare. Mayatan da jay ta inclusive ti current kandanom. No kayat no, ipareserve kon iti landlady may tapno saan nan ama itad iti sabale. Oh, sige man nga rod mare. Ipareserve mo ta ijayak laangan. May mayat matlaang tamay sa laang abalay ti ayanta. Ay, makapaikawa mo ti agyan dito syudad. Italaday ta, tadamdamom. Nga mairwam kanto mo lang. Sapay la kumaa. Ay, gayam. Sa dino ngay ti pagnanaad amat. Adamat ti boarding house ko, di talabangir. Asidig lang ti boarding house na. Mapantanto pa siya ron no adda ti wayata mare. Wen man mare, tapno makitak mat. Una, umay kayo lata. Nawaya mo ti jay. Oh, kat, anyang rod. Nakaredy kan nga agtrabaho inton bigat. Ay, iwan. Ready na ready. Nasayat nga rod nukas na. Ala, tatayon to nga rod ijay grocery inton bigat.
Anya ngay, katawan pa iti usar mo, mare. Dito'y kapayla ang boarding house ko ang makikusina ah. Ay na, agyaman ak unay, mare. At damot paglutuan dito'y. Kan nag-grocery ak idi na minsan. Ang mga nusaan mo kahit dagiti lutluto kasi daan. Agluto ka latano ka ah. Si kakit dimot, mare. Katuan man, agluto ka lata. Anya lakit din. Alawin, mare, agyaman ak talaga kan ka. Aywan gayam. Imay ngamin itay, di akin balay dito pagburburdingan ta. Alalaan na ti advance ko amay sa abulan. Amangan no adda kwartam, uray 2.5 laang. Bayadak tumo laang, mare. Ha? Adda kwarta, ngam allowance ko day jay. O sige mare, pautangan ka pa lang ah. Ngam no agsweldo tayo iji grocery. Bayadam ko ma, taipawit kumot lang iji probinsya. Paggatang ni dadik iti agas na. Un, mare, bayadak to. Kut, kumusta nga iti panagyan nyo kinni ko rin iti may sa ambubong? Ay, Apay nga ngagsanay ka kasta. ay makapasad na ay nga rod. Apay nga min aya. Kasla makariknak iti panagbabawi anang awis kan kuana ngagtrabaho dito yung syudad. Ha? Apay anak ko nam dito. Wan ah, takasla saan mo't makarikrik na. Abusado unay. Anya? Imbagak lang nga rod kan kuanan, akabayatan nga awan pa'y usar na apang kusina. Ije pa'y lang boarding house ko ang makipangan. Ngam agasam man, manuabulan na dito yun. Ngam awan sa amot ti plano na nga kusina na. Anya? Agswil-swil dumot. Ngam hay, saan man apan nangisingir? Ngam pulos asaan agumatang iti sida. Bagaswan no anya dita. No awan danom amainom, awan peti kunana ama panag. Ay, siyak amin, salbag kiday. Ay sus, abusado mo tan ah. Abusun na ti kinasingpat mo. Are, makiusarak man iti washing machine mo. Ilabak man dagiti ulis ken lupot ko. Ha? Ay, katuan amare. Aglaba ka lata. Damot yung washing machine ko iji banyo. Usarom lata ah. Thank you, mare. Ayun gayam, makiusarak matlang iti sabon mo, mare. Ha? Diyak ngamin nakagatang iti sabon ko iti kalman. Anya? Katala ah. Uwan ah. Damot di powder ko nakakabil iji washing. Usarom lata ah. Ay, agyaman na ka talaga, mare. Ay, ukis ti saba. Una yun ay ti kastoy akadwa iti boarding house. Amin matan kat usaran kan dawatan na. Kastoy nga tan nga agnanayon. Ay, salbag kiday. Nyalakit din ta saan pa ang makarik na iti bain mag. Nay, itaman pa'y akas ta tila nga masumrak, maita. Ay, makapabad trip at talaga nana. Ha, tapay manan aya. Makapabad trip o nga abusado nana. Abusado, adi daan mo ti agbain. Ah, amo ko no asino ti dakdakamatang. Ibagam ngamin akin ko nang agsarili mo iti kusina na. Uwan na, ibagak to talaga. Sobra mo ti pamayan nan. Amin mo tin asabon, kas kada shampoo. Dawatan na amin kanya kay una yun ngay. Di pa'y makagatang mo titi sarili na mo. Ayo na mo daytan. Kat naimbag pa'y no gumatang iti si daan nyaw no maminsan. Ay nanana, manipot ididamo nga imay, aging ga itang upat abulan na dito yan. Awan pa'y tinapuutak aging matang iti si daan, wano bagas. Uray may sakilo no iso. Aniya, ay una yan. Niya laki din ni Kureng. Saan ang makarik na itibain? Ay, papanawa mo, no kastamot lang. Nagpuskol una, itirupa na. Nay, apay nga.
kabil mo matanda kiti sabong kas kada shampoo ni Tadura Box mo. Darling! Ay, wan a darling. Manipod itakot agbalin ako nga emote. Anya? Noong mo nagngamin ni Coring ditoy, agingga nga da makitkita na asabon kas kada shampoo. Saan nagsarsar di nga dumawdawat? Nalabos mo ito? Uray dagiti itlog kun abas tuta ginatang ko. Idulin kumutlaang dito Jurabox. Imot no imot niya kuma. Un bibiyang kuman. Hay, una yung ay. Kasanomot ngamin. Pulos mo't asaan agumatang iti si daon no bagas. Tapno makarik namot ah. Mala, adaking ka na ita. Abusado mo't unay ni Kuring. Adamot ti right ko ah, nga agimot no maminsan tani. Narigat no abuswan da unay ti kinasingpag. Anya, ay unayin ngay. Taing kabil mo amin dagiti abastom iti Jurabox. Aywan ah, ura itlog ah, kas kadagatas kan asukar. Kape, inkabil ko iti amin ang tapnaawan makita na. Ay, anya lakit din ayang amin day di babae. Di pa'y makarik naman. Saan nga rod? Ay, awan pa'y ririknaan na ti salbag a babae. Kasanon ngay noon ka? Saan amangan? Kasyay? Baka mumod na iti biyag na no ka. Basta siyak, indulin ko amin amakan iti Jurabox ko. Ay, unayin aya. Abusado unay ni Kuring. Inserak ko lang araw doon iti trabaho. Imbagakkan ko na, amakikusina pa'y lang jayan ko. Tawan pa'y usar na. Ni, aging gamot ita. Anya? Saan man apan nang isingir, mare? Namagasam man. Manipod imay dito'y syudad. Pinabulodak iti ulas na, tawan ulas na nga imay. Pungan, pagidaan na. Amin akawas ko asaan kun mausar, inted kon kan kwa na. Sapatos ajak mausar, inted kumutlang. Inikak pa iti hangar, tawan apulos ti paghangaran na. Anya? Makiusar iti washing. Makipangan iti boarding house ko. Ngam saan pa'y nga agluto ti salbag? Siyak pa'y ti agluto? Umay lamangan. Saan pa'y nga aginaw? Ay, una yan. Anya laki din mat. Kaslaakla na nga la iti pagsakitan ti ulok. Anya laki din. Mabisinak man, mare. Saan ka kadian nagluto? Ha? Ay, saan mare? Sa anak-anak kaluto. Kan awan mailuto kit di ah. Sa anak ngamin anak ka grocery. Ay, kasta ka di mare. Ay, nasa pa'y mabisinak ko. Adamot ti restaurant iji babano kayat mo ti mapanmangan mare. Adda budget milda ijay. Ha? Sa anak ang nagluto. Kan awan mo't lang ti kape. Awan ngamin ti hot water. Kasta ka di. Ano sa mun ati mapanmangan iji baba. Itaman pa'y asaan ka matagtagari, Kuring. Ha? Ay, awan lang. Ado lang amin ti pampanunutak. Anya ay dagito. I-share mo mo't tapno ko. Ay, ni may tangamin. Kasla nagbaliw mo't dun. Ha? Anyat kayat mo asawan? Imutan nakmat ngaminan. Anya? Agasam man, taindulin namat amin nun amakan na ijay Jurabox na. Ay, mabisinak pa idikal man, ngam saan pa'y amangibingay iti makan ti salbag a babae. Anyo, kasjay gayam ti ugali ni Maita. Imot na amin nga imot. Ay, no amukla kumaakas jay gayam ti ugali na. Sikala kuman ti imayak, ididamo nga umayak dito'y syudad. Saan kat nga ijay boarding house na. Ay na, Juan. Kasta, timbaga na kanyak idi na minsan. Anya? Saan ka lang amin amatyem-tyempon ka? Iso nga itala ang ibaga ka. Saan ko kumanga ibaga? Yung ibaga ko na. Tapno amumot ibagbagam kan ko na no bilang lang. Ti awanan bain ako ring? Itati dakas kan kwa na? Amuman day a babae. Imbes nga gyaman kumakan ka. Ta idi awanan. Kat adda ka lata makatultulong kan ko na. Nagalasmatan nga ugali na?
Talaga anapunwanak matan. Paimanta kasaritak inton madamdama. Anya, ay una, kasaritam itinasayat. Ipakaawat mo kan kwa na. Ay saan? Pakaawat dita. Libakak tupay ngay. Si kaki di mo to. Nasing petak, kunak. Ngamnukas kan kwa na nga abusado. Kan naglaing asumao. Ay makaraman kunak tumat. Nagawan matan abain mo? Anay ko, apingin agtungpa ka matlatan. Kalpasan ti amin apa nang tultulong ko kan ka? Ibagamkit din asyak ti imot? Ugalik ti imot? Ha! Anya, Sika ti awanan bain. Imutak no imutak ha? Ngam uray kaskasano, nagbalinak anasayaat kan ka. Nagbalinak lang nga imot, gaputa abusado ka unay kumare. ha? Amin akabaalak nga ipay atulong, impay ko amin. Inikan ka pa iti underwear mo, takurang ti underwear mo anagapo iya probinsya. Lalaki din. Ulas kan pungan mo, hangar mo kun kawas mo. Mare, Sa ita, ibagam nga imutak. Wanan imutak. Indulin ko amin amakan, gaputa abusado ka unay. Di ka pa makagatang iti si daan, uri maminsan ti makabulan. Makipangan ka lang nga rudan, di ka pa agkusang agluto, kayat mo aggaulaang. anya, Kita am day tabagim nga umuna. Sakbay mo nga ibaga nga imutak. Salbagkit di ah. Agawit ka langan di probinsya. Saan mo abagay ti agyan dito'y syudad? Saan mo akabaulan at tumakder iti bukod mo asaka? Kaasilaang ti pakikuskusinaan no kwa. Ayun nga laki din. Diyak kayat ti abusado ako mare. Kunakmanan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.